Nera mala ken yam kanal dialten content barwa nyeli ngwasame ka Nuer TV channel anda mandune chan kod nyamle anong rwine ngwasame en walle shankaro ka paibangwan ron kin dangra widi jan dangra widi dich to kon ka breaking news ray which kwadran ti korea twokten ka Longechuk ray ler kana me banamadan chodo lad bana jeling en kor cha kor mi batch en kor e chitwo ka jawadan chalat ke je report mi cha gor mi dian en konti la nying South Sudan bana report dan je kana lat gwasme bana jeling ka report cha release ne mi banong yeme shebe ka kuumɛ spelayo be ka kuumɛ IG ki kuumɛ kirma yadit ka report dan chitwo ka Longechuk bana mishik na me bana jelinkel ko kan dung kuumɛ spelayo kan jek bari por yalat gwasme baje gurno biya jeling ka do bana chalat keje akan kono niam ka channel Nuer TV channel gor jeno jin me jiram jidit der subscribe ko de latiti de kan chamala shubkiji gwasadan en pay kalarich ko gwaye longo de nas de kan channel de kan gor ko take information mishi ben mala update da mala shubkiya bana racha ka manana chalat gwasamene ka kwi kore che togre which ka Longechuk ka jawadana chalat chalat wonene chane iti shop ka jandangro chakanak nere shop ka jandangro chakanak ka jelat gwade chikur che togten kam South Sudan People Defense Forces SSPDF kana opposition force kuumɛ SPLA-IO menchor da mat ke ngwane nuori rewi kamatiang ka Longechuk County chinetin konti mat kel ka jang ka Longechuk County chikala do nena kala do chikor mo cha tuok chane ti jandangro shaka nekten according to military official and chikana lat jo chalat gwaseme Major General Corshol Gate Ramkel Mila SSPDF Commander Raiwika Longechuk ne rekonomet ka jang charach ke radio inshal ke radio tamazuch chalado chukoro mo cha tuok ka tuok ke jelat kurun wangalong yen gwada dan tuok kor ke je jen mi jikor ja tuok run wangalong kenichi South Sudan People Liberation Army in a position dish Dr. Riek Machar first by President and Commander in Shipka Kuumɛ SPLA-IO shikane mak ka kuumɛ SPLA-IO charoda mat ka jechen bor Nuer Army chuken coordinated attack chuken launch ka position dan ne tin la position SSPDF rewi ka matiang ajene shu kor mo chutene ka tan shu ka diok tena kor ajene shu ne SPLA-IO shu ne ka jojok ine ji SPLA-IO chine ka jojok tine ne shu ko ngwan ka kumada kon ji SSPDF Major General Cultural Gate ka jodan shalat ajene teken kane ti shop ko ngwan ti shiliu are kuramo kane dang badek ke te ka bot ajene sharam kel mingwet ke yang boy sha mu ka bodbon gwasamone ka crossfire chana jore chana ling gwasame men chalat ko gor ko no ban mandale rodo bana jeling ling na ja algale biade takalne lemon amolna talada sa bi torno asa raja fi malum jayin ko she General Corshol Gate Commander dung SSPDF yarwach yalado nena ajani shane di shipkwel bakkel shakana ka kuumɛ SPLA-IO report be ka SSPDF dung kuumɛ kanne dangwal bakkel ka kuumɛ SPLA-IO shakanak nono ka cha two opposition officer including one holding the rank of major shaka kep karam chikana kep ka kuumɛ SPLA-IO kan chikana nang rewi ke juba baje kule investigate chenyo lado nene ajene the total number of wounded on the opposition side remain unknown ajene kuje jeno ti kuumɛ SPLA-IO mecha ka mu ka bot jene kuje je nga jene ne tin kon tin chiliu ne wal bakkel ko kuumɛ SPLA-IO ajene chine ne dangwal bakkel chine ka jek chine pangi ne ka jek pin
jene dio jeno de ka ne to ngwan bo general cultural get che jo mo che jetup chicken information mo chicken tup ko ba ngaje kiir ndana ku kan support jene kuine no mi ju ku ma SPLA yo mi be lunjok mi be ne be nyok me ka ne gwad dan ne tin kuine ya che jo mo che jalad no chinei ku ma SPLA yo chinei jojok ke chinei ka nagne wal bakkel chi ne nagne ngwan ke video me cha circulate on social media ya gu jeno Ramadan cha ke bi wai e Nuer wayami kala ke je boko social media no shi Nuer wayami ngoda kana kon ngaje go ko en SPLA yo ken statement ken made tele jom ci kana lat jo ci kan lat ci kalan jeno ci ka matyang ci kana kaf tet ke SSPDF no chicken ramishit kamana to online men cha ko online che ken interrogate ka jo lat ken the SSPDF commander she can former Longechuk County Commissioner Ramadan and la kwe Longechuk wal kene jene kene tin continue ko kor ko Longechuk kene chi kor mo chu tuo ko chikan kor de kene kamne ano ka chine chu nyen kake e jo mo che jakwen. The SSPDF command also accused the former Longechuk County Commissioner of participating in the assault, though he did not provide further evidence. Ajene two lead kong, ajene jaram dana cha kwanya kirma yadit mala county commissioner kama tiang. Ke member ke SPLM. Ano. Chela do chukuro mo cha tuok, jene ko tuok runwang ke ta DH 5 AM ke Monday. Ajene takel roja ke kuumɛ SSPDF bantere wika matiang kate neka malakal. I was in communication with the SSPDF, he say, the SSPDF commander, when the fighting started. Kwang say he told me the SPLA-IO launched the attack because I am now in Malakal. The commander also confirmed the casualties on both sides. The SPLA-IO commander in the area could not be reached for comment. The situation in Upper State remained volatile with intermittent clashes reported between the rival forces despite a fragile peace agreement signed in 2018. Jo Lincoln me a report ka kuumɛ kirma yadit and she kuumɛ SPLA-IO. Kuumɛ SPLA-IO ken ke report ken no. Cha wono no de report de jekaka was dan la ken ken letten but ke report mo ben. Report de ya me shalat. Ikara no chicken de ne SSPDF chicken ka backdoor. Chicken ka George. No. A report de na me mishabla de gwaseme la de kuumɛ SSPDF. Ngai konen wonene kuumɛ la kaini bala ka lar ni shanko gorje no ba ngaje no chicken SPLA-IO chicken ka George. Jen dob dan kan alat keje. So chikalat gwaseme ne dangol bakkel eke de ne SPLA-IO. Kan SPLA-IO kan right tel mi chicken alat. Tel statement mi chicken na made. Tai dan chikalat keje ajen statement chicken made pan keje eno chicken matyang chicken kaf eno ka chicken na chicken ka George dor ne kon la de ne kirma yadit. Ajen jo dan chicken alat keje ngai kon di alen go shore lat. No. Kuumɛ SPLA-IO sharu ne realika. Kenyam go gwazi dan chana lingono ken maka ne ka gwadan ticketing. No. Che commission mo chana jeling. No. Ka kore me shayu ma ga goro no biken matyang biken dak. Wa chicken matyang chicken shukap. Right now jo lat ken ngode kortetin ka ta dan chicken lat keje. Ban ngode ken ka report in ken no kola kono mala lingono shi ka report chicken lat. Miti report mi chicken no de kono jek ke de kono ngach. Ban yankian gwasame mlada ye information metene cha yankian cha galat keten ko ke media na kuumɛ ketin konen la roin la ken kalat tanin chiga tok tanin ke kashni but ngayene media war la twoga la ran la gorno be mishajen be jalat ko baje kulanok so malat ke kuumɛ kirma yadit kuumɛ jane o be ken wer be ken ga destroy but kun wer konen shunge kirma yadit ku kan le kuje no na kan Nuer ken ko kur to ko Longechuk kan Nuer nagro din garo din tele jangmu ten kan Nuer kon shunke kirma yadit kan Nuer tin kon de la kon tin no go de Nuer de kan na de ga ngaji mon chit kan ite ko ken chaga de yong no ka chaga de nak loro bang a jor ko jen ta dan latke ba ci kulo to go no yu kan tin kon tin dakane kon kaje real mi chaje ne na tam la jen reng mudit kan Nuer so la Nuer la no la kan ngai kono no jang ni siang mun chigana lat special jang tam kan tat ka ta dan paiben nyen kan Nuer chere ngai kono an koro mo korum ditin
no dakan kon ka social media ka dakan kon ba ka ta dan roi ken keje so kai ni kuumɛ shaka luang chang te mi chod lar tema shikana gorno ba janga no shaga dak ban mala re galong wo kula liunu nuare ga nuare korodien so yo be ko nang ne ko yo la kana tuk dungo dong de rande le charbo gwa de gwa long but right now kur ti to talk ti ngode teketin ngai konen wo ne ko lan nuare ke jen ta me ya ko ro longa cha kod mien odi ne ti ngat kon ke te cha ko ne ke 2013 te che barar ka ba lo ga nuare wayami e ken chirien kula nyomrit karudien tamarit karudien nuare so loka nuare wa chunken ke Dr. Machar kwar kira ka kware kokien so an randa je support but che chong kon chana ngaje no cha kon nag ne chang la kon na ke kum kir mi yadit but ngum de kon lat tel kon we tel telat kon ke yang na ka kon but cha kon kule jagane ti mala nyin karodien che ma ngai kon an korte te cha lat kir mi yadit ka kon dumala kon ka remember dio jeno tel me diare ka kon bar yek dan o kon la kon no dana bot kor ne te na ko kon Dr. Machar te ram loge me de lar jen a kwar mishi South Sudan che liberate che jaga jalor banetin kon en chunkel ke kirma yadit special jankien so chicken Dr. Machar chicken nok so chen wer che nyom ko ke influence ka kwi position ka rwade na mo shale dar jin me logo da mo ko kan je mo position ngai kon no wan kon long cha de meng ni jire nat so reng Machar te le dur ketin ko kena konen gui konke gojen aramimo michit ka kwaren ko ken an wo che chigde che kwanya la kuore jende logo monwore jen kuna la gayona ka kir ma yadin mu ko kwanye nyada mo la Ramadan la presidential envoy ka che chonya da bo che nyo mu kwanya je gat ke tem kala commander mo che kwanya la ambassador e wi ka South Sudan ngum kenyan ga ka je ko mi che kwa wo chireng Machar mula damandun kada ku yekel ga je Milan Nuer no chier yen ko yen do Nuere medo be ni dunde longo ka joro chi kula tagraran ka position di siaje kwale use ka yo balajen moji yu budam mor bionak mene jangnen jang la jen kana dorin yen ka bargazal weekend ka warap baga bin deploy ne don Nuere ku kan wala bin terrorize alo ku ka doran ku kan le invade invasion makarwa da de yen ku jeno magwa baye binang dorun bugurin bakap bomano ye dorien biagu jeno dorien too much beje tame shi tam go de na la liu keje o de na de career ya leka ka do dan de ko nyam keje Nuer wayami la dien go biken Nuer biken kagang siga de ni ban mete ke ne tijiben ga do mi shode lot den de kan wade kan kagang sire mangai kone so Nuer bana chonkel ka chongo gwa kor lat karudien ti shi ode koran na karodan duno chi shaitan self ke me yadit che gujeno bakon nakka bakon shenga jek so mo goro de kon guj baka do bada na nyam ko je goro to kon tem ka penal no ni chang bane ngaje no ne la wila ja liberate kan ware so na mo la to ko no Nuer kon kwa gale use ko bi kan Nuer bi ken kanak misit kan na me lat ke me jang kan Nuer kan Nuer tinta me ta Nuer sha ka betray amisha kon lan medan ka gwase dan te kon ka kwar general te shin wari kan ga betray na wal te shan war nak te kan wari kan ga dit ka yikan ga genocide ka tam medan ka kan wari ban kwa gal use dia jala kon video ne agwich nyon bain ne ko kiente kon te yoske a kiir wuri shal ga Dr. John Gang da mabir ajen danan to gon tamma Nuer kan Nuer riek ajen la jagwi ke no Nuer sharo den bulwang chikaren bulwang buga te we dien karodien ko ne la nyin karodien la kan ya sapon dungra radien chiken dunien chiken gor lokana bugo chonga radien so Nuer chiko dan ngaje longo no ko kon ngane chi adundun mo gwa sha janok liana benpin la we go no budor radien bijo yech pele doru don Nuer ma dire kul ledeka binyer dam wor bu gor jeno bitik de bi bat nagije so na mo bo gwa ka kon mena gwa de ajor so na me jaga kon ko bi kon backwards people ja kon ko shikora ngaje ko kon ngane right now ne editor longa kan ma gaje moden Nuer de kan shenkel de ka de randa lo de der je wi ka dar ko dara jenda nang na bati ne di nyer ke je mulat ke je no Nuer ka te ka mat ko la le shete kun ba wi turan bana kulo ni amde mena ko dan karo dan so kor to kon tama yen Nuer ko na guje no nɛmɛ
e dong e kam nuare no ki e kam politik na meshi politik si abaye long na meshi politik na me nakane nuareten e system nakakon keja ya kon ne ke 2013 nguche chubloy dana cha kon jor Uganda ne cha kon jor ne kon shal ka Darfur ya ne kan kon kanang mudi la ling no e politik bichu wi ka social media de lo dere je ko ne kon la right ntama tum kot kana kanware michu gor do na social media no kun wer ku defend jen jiram jeng jen kaka na ala ku kan support they even congratulating Ted ko shi kan wer joy ka tunja. I'm wondering where she are rodun laws ke jama e bajinok a jang e bajinok a tet e ko shi ka support and na tanin ku kan congratulation ku kan a jakatet e congratulation a gwelek what angunong na mo jendiru congratulate chiropel jingu bu guyi ni ngne ko ken chitel dor so guyi chwale guyi na mo bi dunu lok bu nong dung ra dien do ba dien de ro lokoje de point lokoje bu nong dung ra dien ka jino jinwar mi de lene nuarika so gor kono bane do bu gwade ko nyam bane realika so ko re tuok ti ngana je gwan go nega na kon were mu te char dar realika ka che tuok bane chu talot so jo mene gor jeno de yenaling ko re walle ke ko re pan me chi tuok no report ling kono me report me shano ngo kuumɛ ken mi yadit chi report me nonke kuumɛ SPLIO kuumɛ SPLIO ken statement ken nemek gwada che bin gaje beje nyaka yekel ko te ka don wan long to gor kono de kon keling baru podien jen shalingo gwasmene no mero dien gor de nyaka yekel gwasme riga dana chi to ka Darfur Dorashal ke Darfur ala ka Sudan yala do shetegne ti chi yeken chi kete niere wichin winemi no gwan mi mochimun cha pen widian no en muna mo no de konen gwasame muna go ikon mo gwasame mun andanan chi mun shal landslide so landslide che na che ka mo karek ke che kanak chi munen yana mo gwada mone cha na che kanak yala do chene shop ke kit che kanak over 1,000 killed in landslide in central Darfur village. Rega me tuoga ka Sudan in Gwadana Shireke Toktin. More than 1,000 people were killed in landslide is triggered by heavy rain in a village in Sudan, central Darfur state. So dichit kati kariek tilat karodian. Alamuna la pen ni alala na ala kamo jarek. No chala do shimuna mo chapen winat ya dorndan ke mentega Darfur ka Sudan ya ne disit ka taw chaka molpin ka chaka nagne tikit chikeliu so mi chit kana money too much reg medit kodi mission yal mission dam la mun la ja wupe pin ke ba ja wak pin wana money ana beriga mo ana ba chu to ka ne ten wana so jo chalat gwaseme chalat du shineida to shi ne ri shop ke kit chicken ke loss are recommend chi tuok gorde kon dial tika ngejeno landslide mi bej ngwana kon shal ken nuare doran lere shi podemet ki chi kontre pem ni mala kon dagalong enyoch bat keke pon mun ajala da wubi na do no ke wir ko ken chet ke Kenya take Ethiopia taken commercial ke esquek bo ko miting na ka pem la pin la ja yer ki budel bu pen wonana so beje met but ne me landslide mishina te ka mol pin ka joda na chalat ke je so muna morek no mugoro de na te ka ngitin to kon kamru de bana lingwa same jowo me bu kon lingwa same chikir she radadian mi lamachar align governor kiir file last remaining Machar Align governor would many ramkel mi laran Dr. Machar jana wacha aja George Kiir Mayadit and tadine South Sudanese President Salva Kiir Mayadit dismissed the last remaining state governor loyal to first vice president Riek Machar in more critics say violates the 2018 peace agreement and risk deepening the country's political crisis. In presidential decree broadcast late Monday on state-run South Sudan Broadcast Corporation, Kiir appointed General Sheriff Daniel Sharif
as governor of Western Barghazal State, Sharif is a member of the breakaway faction of the Sudan People Liberation Movement in opposition, led by peace-building Minister Stephen Parkour. Sharif replaced Emmanuel Primo Kelo, who was appointed in November under Machar recommendation, in line with the power-sharing provision of the 2018 revitalized peace deal. Wawude me jarama jakare kuar ka jana kuar ke governor ka Barghazal wa chaje wuch antama tikir ma yadi da wuch ko jen te kel kene Dr. Machar antama wa jarama jak kanetin konti la kuumɛ SPLIO wawude me ramisha wuch ke chajuch alo antama teleje ka position mitetin te lora banka ta dana chalat keje ko cha okelo chaje juch chalado ne Machar faction no longer hold any gubernatorial post. Dr. Egmata tel rami momele tege kuumɛ ntame ke kwide. Ko shane ideal chaga joj en rami momuku je support je jenre kuumɛ. So chajo me chajalat chawude mene chaje joj chane jamilin kel gwadama. Then that person must be either from Stephen Parr or maybe from the SPLMIG. But what we have also known so far is that even those who are appointed by President Kiir in the name of the SPLM-IO under Stephen Parr are not recommended by him. Mm-hmm. So SPLMIG has, does consultation with those to be appointed in the name of IO, and then later on orders Farkul to write the name of the person that they want to appoint. Jolian Mugwasame Ramadan Raj SPLMIG waken teleka consultation Canadian contin take SPLIO ki chicken gade appoint no nika gwate dan but right now la parkour kana gur no bika mat ki bika mat Canadian contin la SPLIG ka joma charat gwasame netin contin la kuumɛ SPLIO kenena joma chalat Paul Maidang spokesperson for the Machar SPLMIO. What we want to confirm is that no one of us is in the SPLMIO can be appointed again by the president Salva Kiir Mayardit. Also, what we have known so far is that even those appointed in the name of the SPLMIO under Stephen Parkour are not recommended by him, Paul said. Janet content kwa recommend kenwo ba ka kwanya kuumɛ Kiir Mayardit nega point den kuumɛ maraike Kiir Mayardit sorry wudu shalom interim chairman Parkour wa la kona gon warga ji IG SPLMIG bi SPLMIG bi kan warga bi kan kulo nyaw non president Kiir wa tele direct access no so jom chikana me kel Paul, who previously served as a national minister of water and irrigation and was dismissed by Kiir last month, said Machar group is now completely sidelined from the state leadership structure. Yaladano en Dr. Machar ne ke dial te konte tere jami kendial wa cha ka weekend dial ke cha ga dismiss alo teram tentama ka kuumɛ Kiir Mayardit la Paul mai jen cha ja we ka kor pa de paiwa no ajena we have the governor of Upper Nile, Western Equatoria, removed. And now the governor of Western Barghazal is still removed. Then we are left with no one, he said. I think we are left with no states now. Because if we have the governor of Upper Nile removed, and then governor of Western Equatoria removed, and now the governor of Western Barghazal remove, it means we are left with no one. Jenny, we as a SPLMIO believe that the only way to keep South Sudan in sustainable peace is through commitment to the implementation of the 2018 peace agreement. He said, but I can say the agreement is severely damaged and it will be difficult for it to come back to life. Jordan Chilat Guasame. A jene kon ka do badana dong de kuumɛ SPLA daro nyam ko jene ngane no nene ko ntame chine gutel position re kuumɛ ka shane George men bagala de wotine ka nguka 2018 peace agreement dan ko shine bitol jen do badan en shalare na mo because we want to see the government announce the collapse of the hierarchies.
For us, we believe that the only way that will keep South Sudan in sustainable peace is commitments of all parties to the implementation of this agreement. Joe Lincoln Mogwasame, Bukon Najan, Allah need tea to write tini, a kenny tidial chaka yarakir. Tidial chaka dame, shiku jeg antema, who may spell you a Canadian county rom Kamaltin, Mal 2018 peace agreement. But Moraikone, who may spell you to teleshop, kume SSPDF, Kumkir Yadit. Ramala Quertemere Wiki Juba, and Stephen Park Kolkarwade, Mumomet Kel, Kume SPLAG. So a jaladana go ready in your con Kel. Please use your Peruvian no bit. Lerko Kennedy Bikeling, Muro ke video kel me begwich, ka li video dan beben ka kor kamishit kanamene, ane banajek kamando dian kalerabe.